Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom So Po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka Victorium. Ka Dukan Kitiar Kilan Met. Ka Babhatam Hakador ka Babit. Hannong Tumai Old Beat House Shillong. Kum Shibenta ban Kyntiew yala ki paradok para senam ha barok ki liang. Ka Khasi Students Union Jaya Circle ha ka laiterik ubna yayong arajar arpuai ka la pendong da ka Jingïalap Paidbah Kyntiew yala ki Jong. Da ka bapalai Paidbah ya ki kot lingkedom ha ka Jingïalap ka balalong ha dorbar hall jong ka Shnong Maukar ha ka ba UMDC jong ka Jaya Constituency uba Paul Lingdo ulalong ku Mukongsan. Kat ba u Assistant Secretary jong ka Senjuk kinong sensar Shnong ka beri uhnyo trep uba JL Kongshay ubalalong kum sembut Kongsan. Hagani ka snili dan langru kinong kitkam ki ba hakmat jong ka Khasi Students Union Sengkeme nang tade kinong yalam bat kentobru ya kitkot jong ka KSU Jaya Circle. Dia bagi kalian cepat kini ke topik bat Kyntiew bila Jong. Nasno kini benda ke weipat ke jingpenki ke revolution ya kejat dari Jong. Namala lagi ya compare, bila lagi dengan Jong bila dia bat ki weipat ke jat beriu. Hari ini katakan tanghang ni katakan sedai lam ini Jong iswar. Ilap ki mizo ki long. Ya kerjaan apa orang lagi? Yang kerjaan dekat pisah pelan, kerjaan dekat met kepak, kerjaan banyak minang, banyak tray rengkat. Ketika teamwork, kaklan mahal dari itu. Di harga juk kebanggaan mentang, digital age, bentang in launch ya dengan music video. Kepercayaan ladang red information ke jongi kawan haki cell phone ke jongi di advantage kelabun but kamtam ngidai kajat beliau kepada kerahai ki talent besar gilong lupa ki barus pa kerahai kepada donkam ngidai taman lap yu shabi kublu ban play ban unlock the potential bagi hidon kerja beliau. Dekai ke bagi hidon kami nak kadang-kadang kadai kecil Kyntiew para ini, kecil kerjaan para ini. Nak kadang-kadang kadai ke KSU Jaya Circle ini kadai belum very timely. Belum don kami hadu kata-kata. Kami berdua ini bertahan revolution syakislah. Revolution kita berstand lagi yang kisah bagi pensutu bamundan ubri walaban kiyo ban bit ban yang in isolation tamarwe ubri melaban ong bangan seng ya ke business ke fahe nada kiakut yu bagi brio ki bamdan ki bamkat buat bantiet inu nak tahu dan lagi baik bagi orang Kyntiew lagi Jong ke freedom struggle Jong bukan niru kawai lagi lama kawai lagi mau mer sama tu ke jika kita kedai ke Swadeshi movement ke Swadeshi movement about ki boycott Kyntiew ki mar to parek Andre Tiet bitik tamnya bagi India, non India diberi. Kata mesti pada kerjaan suai diberi Jong. Kyntiew bagi terong, bagi terdekat. Kata kadai keway keba minhap pan hikai bah. Hari ngai kalau dah kompong ya kata. Bagi borok bila terdekat hari. Kalau bala lagi dai ban pengklan ya ke jat beri ke jugi. Lembah ini kan, slogan Kyntiew ialah Jong. Ikan mau bah yang kini ruai, bah bagi Kyntiew yang kiway, Kyntiew ialah dia. Nomor kamdan kadang kecil mau, no man is an island. Ikumdan dulu beliau orang kata orang orang kata, upiam punya upiam i tamu buat kaya Jong. Growth, education plan, kadai bagi hak dari share benda buat penyedar benda.
Brisbane sama Jong. Jingïalap, lan seper teli la kesap, babadeng ibu Jingïalap, Jingïalap pun ab yang dipa, bantu boy yang mereka start, tentu betiala dia berlancing mak, lakin yang terpikir jika kau kiawat, langsung fly kemen, kaki jalan raya.